khir tu le ngai thatu te kar thar tho tran ni chibai le vek ule kar liam ta kar top lama inkhe result soitur ngai nom tak aum treu maya chungte chukan thlirin kan ngai thla ho anga ten football thuleng te po thlir ngai thla ho na kan nei le zoi bok don nia kar top inkhe munom taka hin major league soccer lama trembul tran ta ila kar liam ta kar top inrin ni zana khan major league soccer final chu khel ania Inter Miami chu atum khatnan champion Mikhol team Thomas Muller khel mek na Vancouver chu goal thum goal khatin an ne he inkhel hen boruak anei lian khop maya inkhel ma tangin Messi le Thomas Muller ten boruak an nei lian le amai ro chu an haning khel tatak taka Inter Miami chungnung zoka an tangta ane MLS final inkhel munom taka hian Inter Miami lam hian inkhel chung zong hian goal shot trum sari neyin targeta shot trum thum an neya targeta an shote gola an chantir vek ane Vancouver lam hian goal shot trum sari an nei ve boka an hun thra nei mangtang kaya Inter Miami hi awa nei zoka an tang kan ti thayang chu inkhel pumpui thlira ero Vancouver lamin ball an chang tam zoka Inter Miami hian ball chan tam konga ero Vancouver hi an ngam lo hle ma se khel that ringot kha chakna ani lem lova Inter Miami hi no moi choi tu an ni ta zok ani final in khel munom taka hian minute thomna Messi chon Vancouver defender te chai boy repin dinglam box pon train goal shot aneya targeta kallo shetin asang ta shet ane minute red na Messi ball pek lu atangin alende chon dinglam sira ball cross thatak aneya Vancouver defender okompo chon clear chu atum na lama anlama hautakin apet lut pala Miami lamin sikhat fain ma an shruai minute somthum pariat na sabi chon mulara ball pek atrain hun tha aneya goalkeeper che ma chon ngai to ma se Miami goalkeeper na vo chu apal tlang zo talo ane navo hian adang chuak thale minute somnga paruk second half ain trana Jordi Alba chon veilam sirtra ball rong cross phai hin toko ka chon na lo beng chuaka hemi ball per phai hi Messi chon goal roka tau phai hin goal mauta ataw lo chia Miami lam hian an ui hle hun tampo aliam ma minute somrukna Vancouver lam hian norle tin sabi chon box pon veilam hreta ametan ball ada phaya ani hian gola ron pet nga lin navo chon lo dang ve ma se gola aperlut ta thawa an sipur ron shooting goal khat ve ani sui bok hemi nu hian Vancouver hian mathroi theina hun tha an neya minute samruk panina sabi chuan Miami tlarnungte abum kwal rep nuing goal shot an neya goal ban apet per dop mai Vancouver team tan chan uyom taktur ane minute som sari pakhat ain her chuaka Vancouverin an thada an tuar atlas lo tak zet po kan ti thayang chu Cuba sun goal akhilai ani ber mai alaya ball khalin pek tur thanem tak aneya ma se top deu thutin a ball top lai chin Messi chon aron chu saka aum phak le taro lem si lava Messi hian thatakin di pol tan ball ada phele ani hian olsam taka gola pet lutin Inter Miami hian ma an shroita ane final me watlenga tan chan Cuba sa che dan hi a thring hle hun top ma shet minute som ko parukna Messian athiam zia aron so le akangin alende tan ball ape pheya Vancouver tan ahar sasi alende tanero anuam tok chia ani thong alende hian gola pet lutin gol thum gol khatin ma an shroita ane hemi nu hian goal dang ero lubel zui talavin Inter Miami lam hian goal thum goal khatin nena an changa Major League Soccer chanchina atum khatnan champion no moi an choita ane Messi thora tepo kan ti thayang chu tihian Inter Miami hi an tlap chanchina hian soita kang khan Major League Soccer atum khatnan an champion na season man zota ka chetra mai Argentine international forward Lionel Messi chuan goal somthum panga season liam ta khan akhung thaya midang goal khung tur siam sak tum somni pali nei bokin goal khung le assist pluktu tuma anom lova in khelazo nu hian season man zota ka player traber most valuable player thlan ani zuita ani aphu hle kan ti thayang chu
Tihian Lionel Messi hian footballer zin konga trophy lian tham kan han ti angchi hi somli pariat lai achoi ta pui hem tak ani mimal choi moina kan han ti angchi po tranem tak dong to bokin kan soeng khanin MVP ate po thlan ani ya hetiang kan ti lo trophy bi ka chuan no moi hi official in somli pariat achoi ta ani train khatin somli pasari anti ya ma se official kan han ti angchi anzia luna ero somli pariat achoi ta ani Messi nge te po kan ti sel theidon a ang le soitura tamdewa kami bi khachukal santa ila English Premier League kartop inke resala luta ila kartop inkel monom taka hian teibola ma hroitu Arsenal chu antol thlule tange nge ya mol nei tu Aston Villa chung gol khatin anlo ne Villa khol buka inkel monom taka hian mol nei tu Villa hin gol shot tum som pali an nei ya Gunnar sen gol shot tum som panga nei ve thungen inkel pumpui thlera Arsenal team an chung nung hreta ma se Villa team hian an thora an seng te po kan ti theyang inkhel munam tak maya hian atira train Arsenal team an hlo khop maya hun tha po anin siam nual eberichi eze chuan noni madweke simsak a train goal a khonga ma se offside wangin pomsak an ni talo hlo ane Villa tanero alomom hle thongrang minute somthum parukna ero goal kan muta velam atanga ball ron thlok lut cho Joran Timberton alo tau koi zau afu ta chi lo kan ti theyang dinglama tanga ron tlan an right back Metikason Aston Villa tang goal thabik aron pet luta David Raya kapkara tak ball hi alir lut ane sikhat fain ma an hruai zui bok hemi nu hian Arsenal team hian hun tha in siam no len an sipur po an sut teu thin hle minute somnga pahni na second half airo an sipur sut tange nge yin dinglama Martin Odegaard chuan Bukayo Saka tan ball through ball ada luta Saka hian alirin ball hi cross phayin Leandro Trossard chung gola alo pet luta an sipur sutin Arsenal team an phur hle hemi nu hian Arsenal hian hun tha anin siam le nuala ma center hnunglam ero antal boy deuh thin kan ti thayang chu Perehen Kapile Timberton Gabriel le Saliba te an tluklo angreng khop maya Arsenal tlarnung anging le zau thin ane an tlarnung angin zia tilang turin hun top ma hret minute som ko panga na goal an chuata Aston Villa team hian velam atanga Jadon Sancho ball ron tau lut so goal alut teu khop maya ball per phaya hianin goal anine noi mai Pau Torres le Ian Madsen goal pet antuma an thel deuh fo mai ma se hetiang kar tang hian boy noi kar tinani chu bonde chun ball hi aron pus keu maya dinglam kila moi zetin ball thlok lutin goal khatin Villa hian ma an hruaita ane goal dang lu bel zui talavin Villa team hian goal khatin hne na an chang tihian table thar bera hian Arsenal team hian ma an na hruaya ma se ma an hruaina atlem ta hle ane Kelsom panga point somthum pathum nen achung bera anla oma Villa team poron kang chhoze len Kelsom panga point somthum nen pathum na anom ta ane Liverpool lampo chak zolo le tange nge hin an hne nge turangai kai thar team Leeds United nen goal thum ve in pe hin anin hne tok he in khel hi amu nom khop maya Leeds United hian goal shot tum som pahni nei hin Liverpool hian goal shot tum som paruk an nei ve bok he in khel hian borok anei tama Mo Salah chu bench a thutir ni le hin he hian soi zui po atitam hle in khel antrana minute somli pariat na Leeds United tlarnung talboy hian ampadu talboy nang chingin Hugo Ekitike chuan ball thatakin alu puya velam kila kul zetin ball hi apet lut sikhat fain ma an hruai zui bok minute somnga na Liverpool hian goal an khung bel le thoya Leeds United tlarnung talboy nang chingin Conor Bradley chon ding lama train ball aron vor luta Perry chon loman done moti la yen aman ma chen Hugo Ekitike chon alopet man gola lutin Sydney fine Liverpool hian ma an hruai ta der ane minute som sari pahni na
tru lo takin konate chu a fall la noto laka hozet main a fall ane video assistant referee endik ani nu yin alo tlo chiang ro pui mai sia penalty cho yin penalty hi Leeds United tan Dominic Calvert-Lewin a chui lut an sipur aron su then hun tampo aliam mai yin Leeds United hian an sipur an su zo der aron sonan veilama tang ball aron dalu chu state ala phaya Liverpool defender ten ape thun an ngak ani thei mayang chu an defending apher hle ani hian gola pe tin chiang satin aluta an sipur asu zo der mai minute somriat na Gravenberch cha thu ball thazet chu Leeds United ler hnung tal boyin sobos lai chan more aboka a more po abok fu hle mai velam kila cool zetin ani hian apet lut le Liverpool hian chakmai turangai tepo an ni man ma se hun top ma 7 minute som ko parukna corner atang ball ron thlok phei chu Gravenberch akutin abeng thani yin alang hemi ball per thla hi Japanese midfielder Tanaka chung gola apet lut nga la moi tak ane hemi nuai ro gol dang lu bel zui talavin gol thum ve ve in pe hian an trin zui ta ane ti hian Liverpool hi an game khel nung panga trumhni chak lavin trumhni draw result an nei ya trum khat chau chak an nei ane an result hi ache angreng khop mai ti hian table thar bera Liverpool lam hi khel som panga point som ni pathum nen pakwana omen Leeds United lam hi point som panga nen som parukna an oma relegation zone chu an hlat chho ta zel ane Manchester City lam eroin olsam taka ne na changin tun naya an result a thatok lo kan ti rol hian team khong tak Sunderland chu an mola sithum fa yin an ne Etihad Stadium a inkhel munam taka City lam hian goal shot tum som pasari an ne ya club lian ngam mai Sunderland hian target a shot tum khat bak an nei lo thong soita kang khan inkhel pumpui thlera City lam an chung nung soka an thora po singin minute som thum pakhat na veilama doku chun ball la lutin circuit an ball ape pheile ani hian Ruben Dias tan ape phei vele ya defender tia moilo khopa goal ro pui akhong yet somni panga zet ahla atangin dinglam kil top corner apet ko lut pop maya City lam hian sikhat fain ma an hroi ta der ane Ruben Dias goal hi a thak khop maya Rauf Satan ben chua man ngai na a lo ane minute som thum panga ain her chuaka City lam hian an goal ni na an khung le Phil Foden a corner ball bron kal phei chu just go Guardiol chon ataw lut le defender goal khung thei Guardiol hi athok phei de fo maya velam kila ataw lut chiang hle minute som ruk panga na assist puizet mai kan muwa dinglam sira circuit chuan hium abum nowa Rabona cross kan ti mayang chu aron nei asial dangdai khop maya amoina kan soizi zel thei turin Foden chon ataw lut le khau bok sithum fain City hian ma an hroi ta der ane minute som ko parukna ben satang ron lut Luke O'Neill chu Matthews Nunes laka laum takin a fola atlo tlang deuh pop mai video assistant referee endik ani no yen direct red card mang no chu ani ya field chunga omrei lo angreng khop mai hemi nuwa hian goal dang alu bel zui talawa City lam hian point thum hlutak an hlo chuak tihian table thar bera City hi khelsom panga point som thum pakhat nen pahni na anum zela marhuai tu Arsenal chu point ni chawin an phak to lo ane Sunderland lam hi khelsom panga point som ni pathum nen pariat na anum thong Chelsea team lam point an che thatok lo an chun soma tun nai an game khelunung pathuma trum ni draw an nei na ni turin mual nei tu Bournemouth nen golom lavin anin ne tok inkhel monom taka hian mual nei tu Bournemouth hian goal shot trum som pathum an nei ya mikhol team Chelsea hian goal shot trum som pakhat nei thong hin inkhel pumpui thlera ero Chelsea team in ball an chang tam zoka ball possession apo Chelsea team achung nung zoka tangma se apoimo golero an khung thei talawa point khata an lung oi thiam angai ane inkhel monom taka hian minute li na leka mol nei tu Bournemouth an Anton Semenyo chang goal akhunga mase video assistant referee endik ani nu yin he goal hi pom sak an ni talo thong minute som pali na
Bournemouth lambok hian Alex Jimenez mangin hun thra an neia Marcian hun thra nei an mang tangkai zole ta chuang lo ane minute somni palina Chelsea tan liam dilap chang goal shot thazet mai an neia Pedro Neto siam sang atanga a goal shot hi Bournemouth goalkeeper Petrovicson trataka lo ben chua sakin Chelsea tan hei chu uyom tak tur ane hemi nu hian minute som thum panga na Bournemouth team tan Justin Kluivert da siam sak chu Semenyo chang goal a pet lut teu khop maya Robert Sanchez son trataka lo dan sakin Chelsea tan po hei hi awiyam hle hin arinom hun top ma ret minute somli panga na Semenyo bokhen hun tha anei leya Semenyo hi atal put chak thin angreng khop mai ma se Chelsea goalkeeper Robert Sanchez son thatakin alo dan sakle second half minute somli pakwa na Chelsea tan Pedro Neto chang goal khung theina hun tha aneya ma se Petrovic pokin thataka lo dan sakle hin hemi ball pair phei hi Enzo Fernandez song gola aron pet veleya Petrovic bokhen thatakin alo dan sakle team paniten an hun thra nei an mang tangkai lo thin angreng khop mai minute somru pakhat na Chelsea tan Magiu chen hun thra anei veleya Garnacho ball pek chudu thu sam nima se Magiu wa shot hi Petrovic son thataka lo dan sakle hin Bournemouth team tan po hei hi uyom tak tura ngai ane hemi nu hian minute somriat na Anton Semenyo chan hun thra nei zui le ma se Robert Sanchez bok apal tlang zo lo leya goalkeeper pahni te an che tha hle hemi nu ai ro han sei zui tur hat aum ta lem lova goal khat ve ve in pe hian an train zui ta ane ti hian table tharbera Chelsea khel som panga point somni panga nen panga na an chuka Crystal Palace son ron le pelin Bournemouth team lam hi point somni nen som pathum na anom thong Anni ho bak en pumoite en kolmek Everton lampoint ne na changin Nottingham Forest so sithum fain an ne pumoite en kolmek Everton team tan Ternoberry mai baka Kels Dribe Holten goal an khonga anni baka Nottingham Forest defender Milenkovic an lama goal khat atilut pal bok tihen Everton team hi kelsom panga point somni pali nen parukna an chawa pumoite en kolna noya che tha chho zelen an game khel nung panga tumli zet an chak thei anne Nottingham Forest lam ero point som panga nen som pasarina zelen an din mun ader thong chho tran ta hle Tottenham Hotspur lampo chakin Mikhol team Brentford chu Sydney fain an ne Tottenham Hotspur tan Richarlison le Xavi Simon ten goal an khonga an mamo tak point hum an hlo chuak tihian Tottenham Hotspur season kalmeka che thatok lo team hi an game khel nu panga tum khatnan chak ve ta yin point somni pani ne somna an chawa Brentford lam ero azona an chak lo na ni ta yin khel som panga point som pakwa nen som palina an chuk thong English Premier League lam chukal san taila La Liga lama lut chhovele tadai ila kartopin khel boruak tang zet goal riat zet luna Barcelona chon ne na changin mol nei to Real Betis goal nga goal thumin anvat ne he in khelang goal alut tam khop maya Betis lam heng goal sat tum som paruk an nei thaya Barca lam heng goal sat tum som pahni nei thungin in khel pum pui khlera ero Barca lam anchung nung zok ane he in khelai minute rukna Kocho Hernandez a ball pet fu tok lo chu Pablo Fornason alo shot le a thatok chuang lo Anthony Tanero ball alu thata phia na ani roin chui soldu talovin athiam zelan tiring gola chiang zetin a pet lut ma se minute som pahat ain her chuaka yamala ball pek chu Roni chon ding namatlan Konde tan ball a pe pheya first touch vek ani Konde po hian voi khata cross phei vele ngalin Ferran Torres on voi khata vek alo pet vele ngala ansipur sutin gol khat ve ani zui bok Real Betis lam hi anin tha deuh chauti hin dinglam sira Barcelona hian ball an chu saka Roni chon ball rong cross phein Ferran Torres on alo volley lut ngal hun reilo te chuing goal ni an khung ta anne hemi nuai ro goal alut talok lava minute som thum pakhat na center pel deuh hret a train Pedri chuan fal takatlan Roni tan through ball thazet a peluta tam tak ti thelo tur khoba train through ball a pelut ani hian gola pet nga len goal thum goal khatin ma an hruai ta ane
minute somli na Pedri ball pek fing tak atangin Ferran Torres an box pon thret atang goal shot anei le deflect omzeu ma se gola alir lut ta thawa dinglam kila alir lut moi le second half minute somnga pasarina Rashford chong goal shot na in Bartra chon akutin alobeng pala video assistant referee endik ani nu hian penalty hi pek ane penalty hi minute somnga pakwana yamal chong goal setin apet luta keeper ding lama daifin veilama yamal hian thazetin apet lir luta goal nga goal khatin ma an hruaita ane hemi nu hian Betistan Diego Llorente le Cocho Hernandez an ron pet goal ve ma se Barcelona lam hian har salutuk lavin point hum an hlo chuak ti hian table thar bera Barca hi point somli nen achung bera anom zui zela Real Madrid nen aning kar chu azau ta zel ane Real Betis lam ero point somni pali nen parukna anom thong Real Madrid ero anmola tlom chiang le hian Mikhol team Celta Vigo chan sini fai ngutin anlo ne Barcelona tan result lomom tak ani thayang chu he in khela hian Celta Vigo tan Willow chon minute somnga palina le minute som ko pathum na an goal a khonga Real Madrid player Fran Garcia le Alvaro Carreras te choret katmang no chua an ni bok Beiselo takin Real Madrid an tlom ta tinani chu ti hian table thar bera hian Real Madrid hi point som thum paruk nen pahni na anom zui zela an game khel no panga tum khat chau chakin tum thum draw result an neya tum khat chaklo nei bokin mashwai tu an ni na train Barca hian an pot thlanne khop maya point lila in an kalpel ta ane ne na chang team Celta Vigo hi point som pakwa nen som na an ron chau thong Italian Serie A lama karto pa in khel modom taka champion tum team Inter Milan chon point thum hlo chuakin season kalme ka chechelo tak Cesc Fabregas sa en kolme komo chu silify ngotin ansop Inter Milan tan Lautaro Martinez Marcus Thuram Hakan Calhanoglu le Carlos Angusto ten goal khat theu an khunga point thum har salutuk lo hian an hlo chuak chuti rolin Cesc Fabregas en kolme komo hi an chechelo khop maya he game a point game thunun tu zok ni hian goal shot po an nga azoka an van nei lo mai kan ti thayang tian table tharbera Inter Milan hi kelsom palia point som thum nen pahni na anin suan chawa komo lam hi point som ni pali nen parukna an chuk thong German Bundesliga lama po Bayern Munich in point thum hlo chuakin mo nei tu Stuttgart so singa fai ngotin an sop he in khela hian Bayern Munich tan Hurricane chon minute somruk paruk minute somriat pahni na le minute somriat pariat na te goal queen hat-trick asiama ani bak en Konrad Leymar mai baka Joseph Stanisic ten goal khat an khung ve boka har salutuk lo hian Bayern hian point thum an hlo chuak ti hian table tharbera Bayern hi point som thum pasari nen fal takin ma an hruaya an champion le ngei don ti achiang chho tran der to Stuttgart hi point som ni pahni nen parukna anum thong French League 1 lama po in borok atang chho zela kartop in khel monam taka mashwai tu Lenson point thum hlo chuakin mo nei tu Nantes goal ni goal khatin an ne Nantes team tan El Arabi chon an golom chun a khonga Lens team tan Florent Thauvin le Wesley Saiten goal an khong ane tian table ma an hruai zui ta zel ane mashwai tu mek tu champion lai Paris Saint-Germain po chakin Mikhol team Rennes su singa fain an sop he in khelen Paris Saint-Germain tan Karas khele chon goal ni a khonga Seni Mayolo Ibrahim Mbaye mai baka Goncalo Ramos ten goal khat theu an khong ve bok tian table tharbera Paris Saint-Germain hi point somthum pathum nen pahni na an oma kan soizo chetak Lens point somthum pali nen mashwai tu anlani chunzom ta ane Paris Saint-Germain in an hne tak Rennes hi point somni pali nen parukna an chuk thong football mga inela te zanina nei chunzom anile do na English Premier League ka game pakhat khel ni donin zanlai peldar khat ne chan veya table mong lo tu Wolverhampton chan Manchester United anlo mi khualang probability trong hian up 19% chak tu ring tu an oma United hi 58% in chak an ring ve bok draw result om thein hi 23% angada ane
kan hriat ang khan United team hi som panina an chuk thlador towa an chak ero chuan table hin paruk na chho vela an ron om thei don ane chuti rual chon United team hi an che thatok lova an game khel nung panga tum khat chau chakin tum khat chaklo an neya tum thum draw result an nei ane an last game a khan West Ham United laka hun top dona goal choin an in draw wa tung game a po hian an chak nge yang ti soithiam a har le Wolverhampton lam hi tlangai turangai an ni meka table monga om mekin season kalmeka chakla nei lo om chun an ni ya khel som palia la chak mi lovin tum som pani an tlom towa tum ni draw result 9 point ni nen among bera anom an ni hi chu an relegate ngai turangai an ni to hetiang team laka ero United team hi an chak mai turangai an ni ya an chak lo ero chuan soise le loi tur an ni te poin arinom heng ba ka hian Italian Serie A AC Milan melte po kan mudon bok Inkereza lam kal san taila football Thu Leng a lut chho zoi donang o tuntrum chu Mohamed Salah tanghen bul tan ta ila kartopa ben sada anile nu khan Mo Salah chu alung oi lo khop maya Leeds United andro nu khan thu chu aron neyin Mo Salah chuan tun din monahin bas noi da bik ang main kai chuan kain nga ya Ernest Nothian a in tiam na hi atilo tlinglo ane contract har ka zia dong khan thu tiam kan nei ya chu ani hian a hlen chuak lo ane tun din monamin ti dan hi hreom ka ti ma team ta na mi tangkai ni ka du la yin hetianga min ti hi chu hreom ka ti hle afkona kanram tan ka fe chuak do na chumi nulama ka dan ture ro ka soi theilo ane tun din huna ka soi thei zong chu Liverpool supporters te ka mangai ma ani hi ka thla liam du ane he team tan hen kain lan zui zel donem ti ka soi thei ri lo ti hin Mo Salah chuan a soi hetianga a soi dan atang hi chuan Mo Salah hin Liverpool hi January transfer kong ka lawin hong tura chuasan atum ni ngei turangai ane Pep Guardiola po Renser ki laka alom khop maya Rabona cross ro puizet mai aron nei chungchanga Pep chon thuthar ron nei hin Rabona cross kan ti angchi kha Messi tangchawin kan muthei tura kanga ya Messi hi player ro pui ania ani chawin ati thei tura kangai hi Renser ki khan kha game a khan ati thei tlat ane goal ro pui kan muboka cross ro pui tak kan mubok Renser ki kan team tan mi tangkai ani chho zel dona khatiang Rabona assist khat chu kan mu zen ngai lova Messi atang chaw kan mu thei angkha Serki laka po kan muta ti hin Pep Guardiola chuan asoi Inter Miami atum khatna na Major League Soccer an champion nuwa Inter Miami club hotopa David Beckham chu alom khop maya in khela zo nuwa David Beckham chuan hi Inter Miami a Lionel Messi kan hroilu chan chu ane club tal boy tak kan ni ya Major League Soccer phei chuan club nu fol tak kan ni thin ane season ni chung lekin ani hian thilro pui min ron ti saka mimal takin achunga hen kalom le ane Inter Miami chung kwa zong te achunga hen kan lom ma tuna chun US Major League Soccer champion team kan ni ya he league of betu kan ni meke ti hin David Beckham chuan asoi pangai om trong du tak mai Jamie Carragher po ron trong chuak vele ta hin Arsenal team chungchanga ngei om takin aron trong chuak le Carragher chuan Arsenal chun anzia an chhuale tranta ye chu anni tong kan lo mu to thin fo ane Villa team laka khan sakse chun fal taka ma hroi thei an ni ya ma se tuna alandan hi chuan season thara antile mai angai arinom City anron vung ma club dang te hi chu han seilang talo ila Arsenal team hian pressure an nei le towa fal taka ma hroi thei na hun thra po ani hian an bopel chhozel ane tun din hmuna chongkhua avot chho trana Arsenal team hian an zengai chu anron chhuale tranta ti hian Carragher chuan asoi Neymar chungchanga po Carlo Ancelotti chon thuthar ron nei vele ta hian Neymar chu anram team tanami tangkai alani reng thu asoi Ancelotti chuan Neymar hi khel mo chunga fitaka ainlan ani phot chuan ani aya kan ram tana inlan phu hi anom chuang lave
ani hi kan team tan mi tangkai ani ya World Cup khel huna po afit ani phot chuan kauzinga atel nge yang mitam takin tu hnai ka tong dan atangin Neymar te kan ram tan hun an nei to lo din an nga ya hei hi thudik tok lo ani hi kan ngai event renga achung chang thuwa chuan sui thei atam love kan ram tan hianin afit ni phot chon ain lanang ti hin Carlo Ancelotti chuan asoi football player ro pui panni Sergio Busquets le Jordi Alba te po kan mang tha ve tange nge e Jordi Alba hi kan hria tang khan footballers in ko game zariat som paru kheling goal somruk pali akhunga midang goal khung tur siam sakpo tumza somnga pali anei man ane trophy hi somni pathum choi manen Sergio Busquets hian footballers in ko game sang khat le pasari akhela goal somni pathum khungin midang goal khung tur siam sak tum somruk pariat anei pialama trophy somthum pariat ahlo chuak man ane season liam ta khan season kalmek atop rol hianin anchol tur thu anlo puang towa ansoi ange yin atum khatnan Inter Miami chu an champion poya football chu anmang tha zuita ane legend ro pui kan ti thengem le Liverpool lampoin ni zang khan thu thar ron nei hin football insider in atarlan danin transfer kongka loin hong tora konate chu shal an phal thu an puanga pau million som panga lengam anom chon shal an phal thu an soita Real Madrid hian an du chon olsam takin an lei theidon a ang hle Aston Villa team tana loin lan to David James point ni zang khan thu thar aron neya English Premier League season kalmeka Aston Villa team chu title race sa antel ve thu asoi David Jameson alo khel to thin na Villa team chu fak le yin tundin hona he team hian ma an son chho zela chu alo mom hle ane Arsenal team an ne chi khan karil rolo om ma saber chu Villa team hi title race sa soibo thei an nilova City an ron chaka an ron le pel mai chau ani ye khami ma Arsenal an ne nu kha chuan table panina an ron om thei ani ya chuwang chuan Villa team hi soisel thei an ni to lova Unai Emery noya champion thei turin an thatok tiin asoi Manchester United team en goal mek to Ruben Amorim point thu thar ron nei vele ta hin ala beidong lo hle ni tur ane Ruben Amorim chuan Wolverhampton kan ne thei chuan keini hi sang taka kanom le thei do na chuti chuanin kan tha chho zel poin ka ring ke chuan he team la kan be se na sang tak kala neya ke malaka po be se lian tak kala nei bok aum zia chu he team hlotin pui thei tur hian ka tha tokin ka in shria a be se na sang tak po kala nei reng ane Hammers team kan draw kan van doi wang mai chau ani ya tun tuma kan khelle tura ero kan van doi to lawang chak result nen min tran tu te hi kan lam tir nge yang ti hin Amorim chuan asoi British media ten antarlan danin Arne Slot po anban thut ani chuan Steven Gerrard chu akhan taber ni hin alanga Steven Gerrard hi an coach leilok turatan senglo antum thu puan ane British media te hian Slot hi ban ani trep to ni hin antar langa chumi mun rok lo khatu turatan Gerrard hi senglo antum don tinani chu Mikel Arteta point thu thar ron nei vele ta hin Arteta hian Barcelona chu alain kol thut mai theini in alang tlat mai ni zan lama khan English media ten antarlan dan chuan Barca lam hian Hansi Flick achua huna Mikel Arteta hi senglo antum do na an coach thar ni turatan ani hi anot ber ni hin an soi Arsenal team chu sanin Mikel Arteta hin Barca hi alain kol thut mai theitin ani chu Chelsea lampoin ni zang khan thu thar ron nei vele ta jin court of sightin atarlan danin Strasbourg atangin Valentin Barco chu an senglut theidon ta ni hin alanga kumsom ni pakhat mi senglut tur hianin inrem na tlontling an nei thei trep to ni hin antar lang tundin hmona Valentin Barco hi Atletico Madrid point senglu antum meka Bayern nen po anindor chhotran to ni hin an soibok amairo chu Chelsea club ho tupa nei tu ni na chel mek Strasbourg team player hi Chelsea lama akal mai rinom ole hati chin hatun tumatan neri mai se thlir tu te ha channel min ngai lut saka inchunga lom thu ka soi tak meu ane like share le subscribe ma tamin han la pui le tawla
thungai nom tak tak te nen in hmu chho le zel te pawh kan tum dawn nia.